연예인이 비싸. 아? 연예인이 비싸. Ini woi guy. Te ki postar ki wala hit ba te bat film ni la nang show. Bat keren ki jongi hit ki sengi te yo la da. Te pila exceed expectation. Te kumbang expect kumbang film ti kalanang kiu susu. Te bat ka acting juni buba ni masuk kai la. Kali di film makan lui jodi ba. Ka ni kalau nong ka film ko ba ka ban real. Unreal. Jadi kumno kani kapir film ladwa. Sarai nomor ngampat pe deh wadang adon mentah hak ni ka movie khasa proud ni ka pengalat ni ka ada one mentah one pe ke shoot al baji oh kani de galak ke shoot kemasih kuat berapa ban yo ka rule balong play negative dia tam ni ka balong police mah tengah yo ka lot ka khasa proud dan sebon sisa do taban setelah sisa ka rule malah ya keren ke interview view yo show brio yo kene brio sebab Lagi dikir confident brio jadi lewat haji sangar kami expect ini kadang bikin bentar keban telah berkat berapa yang beli tapi beli kebeli kumpai tak apa ya bukan hari kalah aku mui dah bas pak congratulations thank you but all the best semua dan tay nasi bandang wan nomor ba ini kilok jangi giba la Julia long kifan jangi ba Jeff ganget kani role jongi hari film ru kanung pen diau ibi genre kan kalau interesting mah kan naru kan komriam lebih kan yes kan smart thank you and if you buy bawa rokat ki film kasih jengi kanang mi ki por gelanang kiu susu kemat sebagai wan basaki dalam kifat yang kan film lagi film kanang mi yes di mentah kani ke bedang 10 biji mentah kan oh kami biji dan kami duna nomor bakarang di kes yang ali ke di kesin meningkong di film mendin film pareng ne ban wan pek kami biji okay thank you yo siap oh buat kani ke slot ke bangan naik ba kani ke slot ke di tangi kidai hat company all the best semua all the best di tim Rokat. Tilok ketua gede ka film ka Saufra but nanti kalau hun ngapet kawan dohun but langsung komen di sana ngapet dulu di piwa di pep show yang wanong mah penom lagi sekarang kuis pun